Kohimen ko para kublay pi baro ay ubayay sen syari ni menangker ko kerto yeni lemba kaneka jingyala ka jonga ay utrai unsodon ranggat batpi ay kiri kuit baro kindon ranggat batpi hakane kelima katpa pinang snap ya kane ktin kabangak belai jimut batpi ay kana kaba seiso haga jingim ka jombi ayu belai na kerku kerto ya pi baro nama kat kabangit snap bat puson ya ktin kalang kaba seiso haga jingim jombi kam damme hakane ka tayo bakui ngawan shapi haga ban belai jimut batpi sapa haga jingkar dohor changkane ka tayo padnakwa ban yarap ya pi lemba kane ka channel bautrai un senang ya jan batpi lemba kaneka jing sam ya kati piru bidang tuai na kabenda jonga kenapa ngantuk yo ban pensyai ya pi na kati nutrai syapa ka jing kardor jang kaneka tayo bakui ko himmen ko para hakane kelima nakwa ban kran kindia syapa ka jing kardor jang kaneka tayo bakui badga ko ban kot very pi baro nampuson rengkat badna syapa ka jing kardor jang ka linti dimpana ujisu ulayai ya ka linti dimpana ujisu ula kit ya ka dimpana halo jomu ujisu ula sha ya halo ka dimpana bad ula penim yegi lese ko himmen ko para ya ka pang ka komsane jong kane ka tayo kalo syapang kane ka jingsha shitom jogu jisu halor ka dimpana kan setiayu hani lada jisu shimlala syayap halor ka dimpana hato ngilaban lom hakane ka dur ka baminta Lasai hato ngilaban kot ya lade kristan ngam tarai lada manga padmapi ngi kot ya lade kristan de namarba ujisu ula shashitom shayap halok kadim phana badminda ngi kum gi nongpur jo jesu kris ngi don kam ban eat ya kadim phana ngi don kam ban ya ka lendi jong kadim phana ni don kam ban kit ya ka dimpana ha ka jingim ka jongiu ujisu hi ula om ni haban ba ya ka dimpana yan sepule hapi i na gospel jogo Lucas kabakendai arpo lai ujisu la om badula om haki bara janu bakwa ballong unong bur jonga ude ban len yalade but ban ba yala ka dimpana man kasni but ban bud yanga kene kalong ka jingkot kabakar pang jungu Jesu yaki senran banlong ki senran jungu Jesu banlong ki kristan banlong ki kon jungu bole u Jesu ubu hakama jungi yakane ka lendi yakane ka jinglong yakane ka dimpana ngi haban len yalade but tabud yahu dak ba ya kadipana kalam depana hatongi laban bud yahu kakum gajingi kai jo Jesu Kris ngas ngautu piru bis ngautu lese ngimla banlong ginong bud jo lada mi persang ban bud yahu Jesu kalam depana ngimla banlong ginong bud jo u Jesu unito yani ha kabapet ya ka dimpana kabangi ba ban ba ya ka dimpana ban ba yala ka dimpana ngidon kamban len yala de ngidon kamban len yala de len ayu len yala ka jing sarong ju len ya ka jing kwa ban pet jingai na ka dimpana Buna pedeng jongi haba ngiyo i ya kedim pana ngikwa ban pet ya pet im na kedim pana kaya kedim pana
Kadimpana kabamut iya ka jingsitom kabang iya kendu mankas ni ha ka jingim jung. Dimpana kalong ka jingjinjar kabang iya kendu ha ka jingim ka jung. Lesa mintang ilaban no ya ka dimpana kabang iba ngikit kalong ka jinglong jong ka ne ka pertay ba minta. Ya ka jimpang COVID-19. Banado ka por bang istam banius no syapang ka ne ka jimpang. Ngis no tu suki pasuki ngilas tam ban set yala day ka po. Ngim don jing lain luit kumbangi don wing shua. Wat ban mane ya uble rugim don lashu. Wat bon na pleng jongi lese ngi perka bon ruka. Don lese ki ba perka kabashi bon ban sham kop hayin. Lese don ngi kina school ki ba kabashi bon bangila ngim don kamban le school shu na marngila yo shuti. Lese don ru na padeng jompi pisnosi pala. Lese kamda me pi ki kimi ki pa pisno tu hadu katno katata ye pi. Lese ki kinna kim so tu. Pi ki kimi ki pa pisno tu lada ngam leitre lada ngam leitre lada ngam leit ban kamai kumno ngalaman pinyari ki ingase. Pidon ki jing jinja. Pidon ki jing snosi kabayade bat kane ka jinglong kaba minta. Hato ngilaban kenya kane kum gadim panah ka jingim chawi. Hato ngilaban berat ya kene ka dim pana badong Jisu ai no da ka wei pa ne da ka jing snow bha ne da ka jing kaman suda ngam shim treban bashu ya ka dim pana lada ngistang ban kirli ya ka jing kirli ki balai purukam lese ngidam kintai ya ka jingit ya Jisu kaba mut ko kemen ko para ngidon kam ban pediam pura yang kene ka jinglong kaba minda da ka bas no tu kaniru kalong ka saintur kaba bha chungu bale ha ka jingem chunga pe kumno Jisu ulayo buro hato Jisu ulayo burom kalam ka di pana habaw Jisu la duai haupa kopa ngamla shuban ba ya ka di pana hato Jisu la om kopa ngam treshu ban baya ka di pana hato Jisu la om kopa ngam treshu ban shaya halor ka di pana hoy dula duwai ha pergat samani ba lada upa umon unweng no ya ka kurinaw henry umshim kintai ula ai ya kabor pura ha upa jumu ban penya ya ka jingim jumu minda ha kene kabor ngiro ngidon kamban ha ya kabor ha uble ban penya ya ka jingim ladanga yalam yapi shaka shitti jumu Paulus bakuisha Filipi ibaro bunsin ni sayos no ya kene ka benta balinong ka ba san terter dekot san terter ngipulay kumni ka akor le jompi kade balong kum ga jomu Kris ka akor le jompi kade balong kum ga jomu Kris akor le jomno akor le jongi ki nomburjo akor le jongi ki kristai ngide kide balong kum ujomu Kris banba ya la ka dempana banba ya ka dempana kaba upa ula kendo yau banba kalalong kaba yau Jisu bansha ya palor ka dempana kalalong kaba yau Jisu henry Jisu ubat barabor ya ka mon changu play ya ka akor le changu Jisu kalong ba upendap janai ya ka sur jangu bole ya ka mon jangu bole lada ngiko abenyo ya ka kerle jangu Jisu ngiru ngideben snotu hakano ka doru Jisu la pendap janai ya ka ne ka saindur jangu bole uppa ha ka jingim jangu na pule shushu lada
ngin sosautu kumna uji sula pendam janai ngabha laula don ka jinglom blai shimda angnu tan ban peni bau yarangkat badu blai uji sula mu blai ulamu kono blai badu lelang kumu blai ula don badu blai kumbangi osmo na ka kospa jong yanis paningkom Henry ulele kumno ula pensuda yalade ula pensuda yalade ula penteli yalade ula pensuda ayu ya ka jingkwa jongo ban yailan ya ka jingkwa ban wat jing suk ya ka jingkwa jongo ban wat jing snoba ya ka jingkwa jongo ban pentanda ya ka met jongo ula pensuda ya baro ka jingkwa kumangi kibryu ngisno ngisno ayu ngisno ba ngahaban pen keman yalade ngahaban pen sno ba akamet chong padon bon girukam ni perkam ni mudur ni terang haga jingim ka chong Henry Jesu la pensuda yalade nanda ulalekum no ula penrit yalade ula penrit yalade kabamut ula don kabor tikumupa ula don ia rengka kekerdan Henry ula penrit yalade shimpan ya kekerdan badu bele bad ula panno ula komuno ula pediamno ya kekerdan jungi kibri kajimpendri tenteng ha kajingim jungi ngiru ngilo ki beri patrang barabori ke kerdan ki bakam he ngitrang bonsi ya ki kerdan kabawandra burom si porar porha ka jingim jomi bonsi ni sontu kini ki jingwan kerdan baro kam pin snobha ini pin kemen ini bonsi namar yusno iki kubar na kelai ki beri ki barespa ki ba penyap yalade ki beri ki ba don ki kerdan kiba kam he banyak ni kila penyap yalade don ki kana ki keren bang yusno na keleng syapang ki jingjot jeng ki beriu wat haba ki syong haki kerdan ki ba kam he kabamur ke kerdan kanum pelong iyangi kum uble Henry ke jimpendre na ke kerdan ka ba mangidon ka pelong iyangi kum uble bangilaman baru ya ke depana Tenaga taga daw ko himmen ko para haba ni pay pinia ya ke jinglong jogo Jesu haba u Paulus bakudu on ni don come ban im ya ka akor jogo Jesu Christ ni demen soto ka he ka akor jogo Christ nangda tarte shushu kaktino belai ka ula kongo ya belai onde kongo malumana ke jingkongo jogo Jesu kaktino belai kalau hatu ka jingia kalindi siya ka dempana kabamur ngiro ni haben baya ka dempana hadu ka jingiya habangi kalai ban baya ka dempana hadu ka jingiya dakaba kongo ya upa unsa kintiyo buram yani nanda katino bale ka on kumno ulaya halor ka dempana kabamur Banyak halor ka dempana ha kapor jung Jesu Christ kalong banyak kum unong tu kum uri klau ubala les niu ya kiwai omde yu kongo banyak ha ya Henry ula kongo banyak halor ka dempana ula kongo ya lade banyak hato ngilaman pediang ya kane ka jinglong haba kibru ki kran kindia percaya ni hadukan nongis ngomong sosi what haba ki inga sem jongiru bunsin kai ga daw ni pen pai ni pen kalan na ka jingi iya iwai pa ka daw kalong bakalakti haba ki kran bakala ye ngis ngomong pala ngatip bungi inga sem kila jot nama katin pala kran kakumi ne upa habalong kumta
Hato ngilaban kot ialah de Kristen payah dia kelindi jum utrai. Hato ngilaban ni ba ya kedim pada. What habadon ke jinge barit? Hadukat no is no si is no mom. Hadukat no du jingker men. Ko himmen ko para. Hato ngilaban kot ialah de Kristen. Habang ngimdon kanekat akor jemu Jiswa ke jingim ke jongi. But habau Jisu uladon yakene ka akor. Utrai ulai le kumna yawu katinu ulai ka utrai ula kindiu yawu. Badulai yawu ke kerteng ka bahalor ke kerteng baro. Nakata kadau ke kerteng Jisu kawandra ke jinggerku hangi. Habangi kon ia ke kerteng Jisu ngidang yo jinggerku, ngidang yo jingkoi jingkia namar ngatipi ala de marwe. Hakaba ki beri ki wan duai ya ki bapang ki basyeta. Habaki kon ia ke kerteng Jisu Kris kidang yo ma dia ke bor. Wa dia ke jimpang ka ba ki doktor kim lawan pen koi. Da ke kerteng jemu Jisu Kris. Habaki kena ya ke kerteng jemu Jisu bat ki duai kidang ya jinglai doi kumno kane ka bor ka wanchangi namar ublai upa ula hun ya ka jing le jemu Jisu ublai upa ula id ya ukul namar ula le ba hakama jemu ula kongu kalam kendai ya ka jimpan jemu pa lada manga padmapi ngikwa ballo ki kunjo ngobole ngidon kamban yo pura yakane ka akor jemu Jisu Kris kane kalang ka akor ka bangi debando ka akor jemu Jisu Kris ban baya ka debana ban syaya halor ka debana klam ud klam na henre da ka jingko mo pura hato pilani yang ballo ki Kristen kiba kongu ya ublai upa hakane kadur te pilaban ong ya late ngaru ngalong Kristen ngaru ngalong bayai ya kalendi dim hanaman kasni hakane ka tayo bakui ngidon kam ya kane ka akor haka jingim jongi klan kane ka akor ngimla satya ban im ya ka jingim Kristen gibaro ngidon kajing songsi kajing jinjang ngidon kajing long marwe is no good lad ngimlaban mane ya utrai ko bagitran ngidon bun kajing henry ko himmen ko para lada pikwa balong Kristen bajanai ai pinang kup ya lade dakane ka akor jemu Jisu Kris pe yau Paulus bakui hagashti jemu Galatia kabaar arpo ula ongkumno yanga lasan arpana langbadu Kris habao Paulus bakud ula yo lod ya ka akor jemu ble akor jemu Jisu ula yo ya ka burong palat ya ki wei paki apostol kai kadao ula san arpana langbadu Jisu Kris kasur ka basawa jong kane ka tayo bakuit kalong ya sanar penalam Kris habangi sanar penalam badu Yesus Kris kae kabangi devan pin sanar penalam badu Yesus Kris ya ka jing sarong jumi ya ka jing plin basini uju ya ka jing dong jumi ya ka jing jai tu jumi ben duai ya ka jing long jumi bang benrit ya lade bonsin ki ingasem ki jot namar kim treven penri uppa treven penri ka kami kam treven penri ki kon kim treven penri kan sajayu kan jot no ya ki gasem kan jot tiao ya kum kita ki gasem ko himmen ko para hakane ka tayo bakoi ngiru ngin sanang ong rengka badu Paulus bakoi yanga lasana penalang badu Kris habang istang menong yang alasan penalang padu Kris handa ka akor jemu Jisu Kris kan stampan sengsari pi pat pinsalong ka
akor jamu Kris bat pensalam Kristan bajanai ngaduai nakabenda jabi baro hakane ka tayo bakoi stamban im yakane ka akor jamu Kris duai lese pimpat long kamlele uji su nirau haba pipeni ya kedak bari jisu ngaru ngako banyo ya ka akor jome unwan ya hapi unwan irap yepi bat un sakinti burong yepi nama uji su wan om de marwe wan rengkat badupa jemu ko himmen ko bara ha kane ka por ha kane ka ayum duai na do ka do kamda me ublek la kar ko shikate yani lamba kane ka lockdown ilaban syong hayi kelanda kuslai ya ke barwa ka bangi syai lemin shwa ayu trai na pen krayapi ayu trai na kerko yapi ngaduai babara mapi kinya kendu ya jisu hakane ka tayo bakui papinang im ya ka jingim ka bakui na ka benda ka burom jogo balai ngaduai na ka benda jobi baro kapri ka laki kamat ko trai jisu kerko kerdo yengi hakane ka tayo bakui yarap yangi ban pencana ya ka jingim jod yarap yangi ban sanar penalam badu Kris banduk yo ya ka akor jod ban komu ban pentrik ban pensuda ya kade kori koi baro ya silent ko maria tesudi ya silent naga benda jogi kenapa ngindu bertubul ya ka lenti jogu kon jone amen.